Mālola ngā rurua whatal whatu I Tala Fou le radio Samoa mai Ausetalia I le nei asalua. O tautoro nei vai aso te toi ona whaeloa mai lea le te tupe le tunu o Tim Chalmers le tala whatau le tupe le whetarale. Ma o whaeloa I ripote le 9 News I le so le tau le soifuanga o se mata upu te lea o loo whea ngai ma le tunu a mai le tau mate o le awa aia I le tala whatau le tupe nisi o whainga whawai e tau mawhai e whaititia I a whianga I tangata. O mai ona feta wa ina inisi o whaamtaranga mai aso utona ai, le whai o le Stage 3 tax cuts, ai ei maisi fuafuanga I loo whae loa wili ili le malo. Whai mai le ripoti le whainga whaavae whaatau I la fonga le Signature Tax Policy na fola ia Januari, na pāsia murimuriane le pāramene o le atele ai se whaamanuanga e maua I la tō e titi pe whiorolo le tupe maua, au la iei fo ima la fonga e ave ese mai tangata e maururunga tongi. O le tele o tau matenga o loo whaia I le teminei e le tō tele e le tau mata le a wha mautu wina uma I le aso e fora sia mai ei le paketi I le aso se furu whao me. O loo fia maua e leo ni whamtalanga e whaatau ni eri I se tō lua a o lātou su e ina le ngao inga o se whalo lua o le jewelry store I Sini I le māsina le tenei. Na wala wana I le whasosoani whaapawave le teminei le pisinisi Lane Cove ma lipati ai se ngao inga wha o ngā ini a upenga. Na watau nuu leo whaeroa le ripote la la taiwa, na whaeroa ne iai o ni ari se to orua e la e yuri makawa o la fōringa, na whiawa I atu le isi ri se whana, ma ia whaafefe eira o whainga ruenga, ma ngai e sei ma se oloa. E taliton wina na sosora ese se taavale si divo le Holden Commodore, e eire le Stella Victoria. Wataro sanga e leo le atunu ia sira iata ua whaamtu mai, pe sira fia e nisi ari I e to orua, o loo mana o mia I le suenga o loo whanga solo. Wauna ia tangata Ausetalia ia whaia tuipui le flu, ma ua vai ia fwoi le si tio la whai o tangata e a fia I le wha I le nei vai tau. O le whaarurunga le Australian Centre for Disease Control, Professor Paul Kelly, na ia whai rolo o avanoa nei le whai o tuipui au noma se tatongi, mo le toa tele o tangata. E ma whai ona whai au unanga wha fōmai, whai le talawai ma vaenga o lo whai ai tuipui, e me se fwoi nisi whai whai ngā ruenga. Ta ue Kelly le tausanga taruai lua whelua tolu o la whainga mawalunga na iei o ena a fie le flu o tamaiti I lalo sfu whātausanga le mātutua. Ma sa maita wina le titi o tuipui na whaia mō le mātutua lea I le nā tausanga. Pei tai nā ua whailua I whai numera mai le New South Wales Health wa si itia la whai o tangata a fie le flu a mai se la vai New South Wales. Whai mai siria ma le whaafe fitse lau tangata lo o a fie le flu I New South Wales I le teminei a I le whawa yasu taruai ma o tusa le ma le se furu 1% wa si iti ai tangata a fia wha atusa I le piriota lava lea I le tau sangana te nei. Wa iei awanoa wa mātala mai mo tangata Talavou o le Pasifika o lo iei le naunau ta inga e fia ta a alo I le Australian Rules Football. O lo ta ua le Radio New Zealand o le whainga māloa Ausetalia ma le Australian Football League po le AFL o lātou fola le whaia o se whainga whapaanga e una I aini a la fua mo le au fia I le football I le Pasifika. O le porkalame le Pacific All Sports e whātau sanga o le a whaia I whainga whapaanga e langolango ai masa I dia tangata ta alo Pasifika e whaalau tele le tomai I tūranga tau tangata ta alo whaia onga ma lau wharia le ta alonga. Le amawai le avanoa tangata ta alo e koleni ai ma mawani avanoa I kalapu ta alo le Gold Coast ma le Brisbane Lions ma avanoa atu ai fo I ta minusanga te tele I Queenslandi. O le ala whainga o le aofiai le whaatuina o se AFL Academy Vanuatu e ieiso tanga ma academies I Papua o Nauru ma Fiti. Ia masauno ai ma le Minister Pat Conroy o le International Development and Pacific ua fia lava I le sauniane o avanoa mō tā leni a le Pasifika. Tala mulimuli o pei meni mai tūlai tatalai le Centrelink o le aieni swinga no le whamanatuina o le Anzac Day o le neitau sanga rua whelua